Praise the Lord tuna hian asang thang lama kanron kala kandam lo te kan le turin nimina khan chome ten nei lowa voina hian chome te kan le anga kan ju pedon ni kadam lo teu endin khong ki to a me ho nei powa to hi me ho ki ton tin wa ki pian tin wa ki pau chop sakhi tin abo hami asang thang ayo maje koma ajo ni haru sabji chaina garma dinu ko lagi ako hami praise the Lord 1 kg banda gobi dinu hos आलू कसरी यो आलू हो केजी 30 रुपया रातो खाल को मिठो होला येरो यो साग छै लोकल हो कि के हो भाइ कति हो Praise the Lord sang thang kanon khleng ta tu hin sang thang kong tung kit tawa ba je te me pedingin nek the ho khala bong no ho khala bong no te ane tur te kan lei saka bong no te member hi la sam lang hi ha vet na vet ko langa in tu hin sang thang kong lungwin ba je te wedding in kain ko win kong ki die ta we ho bo ngai la sam hi ha vet na vet ko langa hi hat ho sa nga hi chau lang zong lang ala sam lang hi che pathian na to hi in na hian ba je te lam kan non cheng le ta an ha the mai an dam lo khongai thla ko ma chuwang chuan kan ron kal reng ani an chan chin te sheturin oina po abo hami ba je ko ma yo ekdam bimari thio ni haru आज pani कस्तो हुनुहुन्छ कस्तो भएको के भयो के होला यो कुरा थाहा हुनुको लागि हामी आयो प्रेज द लर्ड हे मसी दाजु के गरेको खाना बनाइदिएको बाजेहरुलाई बाजेको लागि काम गरेर हुन्छ राम्रो हो ए कन्दम लौ प अlau chak to the mai alom me kan cha da ju pani nikke thik boyo afe inu thalio kosto ramro cho praise the Lord male ma na chi wel the te pa kam में हम लोग यहाँ आकर हमारा हाथ से देने के लिए कुछ भी नहीं है आपका नाम से ये चंगाई प्रार्थना विनती को मांगते हुए ये प्रार्थना विनती को नाजरेत यीशु ख्रीस्त तपाईको नाममा आमेन